روج باش و سلاوین گرم جوارا دیارینه دیگل دمی لحاف گهاندنا کردان کرد کنکشن جدنگی امریکا. ابوي هيفيه كو ام كردان بجهين نائكو سرحاتي وبويرن لجهان دقامن بيك جهورين داخل شمو جفيري جي اسدويا دنج امريكا لواشنطن دي سي ديت قلب لبرنامج إيرودا شر إسرائيل وحماس جبو چبو چه زحمتي لبيش أوباما دقرا دويا سروكاتي دا هفدم دقل جوهرتنين روشلاتا نافين هيفين كردان جسر خوابوني را نهدبن گروا برچیبونی یا کردان لترکیا بداوی هات لگلو داخوازن وان بجهاتن نوینری بدپی برسوا مدده ترس جنه خوشین زوستان دناف صدان هزار زاروکین پنابرین سوری دا سلابن دوباره بینرین لحفگاندنا کردان کرد کنکشن هفتیک درباز بو بسر شر گرانی دنیفبرا اسرائیل و کومالا ملیتان حماس یا فلسطینی دا شارزا باور دکن اف شر جبو ویران کرنا موشک و شیانا موشکین ایرانی بو بری هر تشتکی دی. ده هفتیه که شر گرمی هر دو آلیان ده 130 ملیتان حماس و مدنیین فلسطینی هاتنا کشتنو پنجن اسرائیلی. شری لچارده مه دست بکر به هریشکا فروکن اسرائیلی قمانداره که حماس کشت و اسرائیل دی بیجتن او شر برسف بو جبو هریشن روجانین موشکن حماس لیدجی اسرائیلی و دیویتن وان هریشان جغازا راوستینتن. اوه گرکا دیبو جشر دریجدمی فلسطینی و اسرائیلیان لیجاره ایکی بو موشکن حماس بگهنه اورشلیم و تل ابیبی. اسرائیل دی بیجتن او موشکن ایرانینا. لیکیم جه 1500 موشکن حماس هاویتین اسرائیلی به ارده کتن زیانوان جی گلک کم بو چنکو اسرائیلی سیستمکی گلک پیشکتیه بروانی کرنه جوان موشکان هیا لوان اسرائیل اف شر بولیدانا موشکن ایرانی و بنگهن هاویتن اوان بکار اینا و 1500 هیریشن فروکان چند جوانا بفروکن بی فروکوان کرنسر وان و کرنسر آرمانجین دین حماس ده غزه ده. لگورا اگربستی اسرائیل دیکارن لشکری و هریشان لسر آرمانجین حماس و کسایتیان راگرتنو دی سنوری غزه لپیش هاتنو چونا خلکی فکتن. حماس جی دی هریشن موشکان لدیجی اسرائیلی راگرتن. لکوتایدا ابی همو هنگاوکان برو اشتیکی سرانسری بیت بو همو گلانی هرم. ل 2005 اسرائیلی جی غزه درکتن. لیدیسان هاوینا 2008 شرکی خوینی لدیجی حماس کرد. لوان پیشبینیا دوباره بونا شران دنیف برا هر دو نیارن دریجدم ده هر هیا چونکه ایک جشرت نتوانی گرتی لسر فلسطینیان داناین پیناسینا به هبونا دولتا جهویان لی حماس هش داوی پسند ناکا و شارزا شر داوی بسرکتنا سیاسی جه حماس را ده هجمیرن جبر پشتوانیا تکرایا ولاتین عربان. سروک باراک اوباما جبو گرا دویا سروکاتی دست بجی کرنا ریبازن خوین دروا وین نافخوشی دیکا لی دیروکا سروکاتیا امریکا دی بیجا گرا دویا سروکاتی جبو گلک سروکان پری زحمتی و آستنگ بون. دیگل درشمی 4 سالین دی اوباما جبو پشتوانین خواه دا آخفت. And whether I earned your vote or not. ئەگەر دەنگت پێدا بمیان نا بەڵام جۆم لێگرتوون لە ئێوە فێربووم و منتان کردوێتە سەرۆکێکی باشتر بە سووربوونێکی زیاترەوە دەگەڕێمەوە کۆشکی سپی بۆ ئەو کارانەی دەبێ بکرێن. کۆماریان ژی بە ڕێبەراتیە سەرۆکی جواتە نوێنەران جان بەینەر ڕاستیە گەڕا دوێە سەرۆک ئۆباما پەسەند کردیان. جەنابی سەرۆک ئەمە هەڵی تۆیە ئێمە ئامادەین ڕێبەرەتی بکرێن نەکۆکو دیموکرات بۆ یەخود کۆماریەکان بەڵکو وەکو ئەمریکایی. لی ئەگەر دیرۆک پاخەوە ڕەنگە سەرۆک ئۆباما گەڕا دوێە سەرۆکاتیەخوا بە زەحمەتیان دەرباز بکە. مێژووی گەڕی دووەمی سەرۆکاتیەکان دەزانی بە تایبەتیش لە دووەم شەڕی جیهانیەوە هەست بەوە دەکرات لە پێنجەم یان شەشەم ساڵیاندا دەکەونە سەر ڕێڕەوی خۆیان هەموو گەڕی دووەمێک سەرۆک شەرمەزاریەک دەبینێتەوە سەختی یان هەڵا دەکرێن و ئەمانش گەورە دەکرێن. ریچارد نیکسن لە ساڵە 1972 بسەرکەتنەکە مەزن بۆ گەڕا دوێ هات هەلبژاتن لێ 2 ساڵ دەرباس نەبوون ئەو نەچار بوو دەست کارکێشانە خوا بدەتن ji ber şermezariya Watergate. Di gerên duê de navbangê Ronald Reagan xirab bû ji ber şermezariya Îran-Kontra.
نەمابوو بیل کلینتن ji ber şermezariya seksî digal Monika ji serokatiyê bête derxistin. George W. Bush ket ber rexneyeka gelek tund ji ber sira deriya xirab digal barova Katrîna. Obama dibêjtin ew baş agehdarî nefretên dîrokên gera duê ye. I don't presume that وای دانانێم چووکە لە هەڵبژاردندا سەرکەوتم هەموو کەسێک لەگەڵم کۆک بن زانیاریم هەن لەسەر ئەو شتانەی لەگەڕی دووەمیدا لەسەر سەرۆک دەنووسرێن و زۆر ئاگاداری ئەو بابەتەم. second terms. Ev jî dîtineka jîrane ye. So he's very conscious of it. جا ئەو لەبارەیەوە زۆر بە ویژدانە و ئاماژە بەوە دەکات کە دەیەوێت پراکتیکانە بێت نەک هەموو شتێک بۆ خۆی ئەو داوای شتێکی زۆر ناکات دەیەوێت لەو بوارە کار بکات کە لەو بڕواایەدایە دەتوانی کاری لێ بکات. Ji bilî wê gelek giring e Obama peywendiyan ava biketin. President Reagan, during the Iran-Contra incident, people wanted to believe him. سەرۆکڕێگرن لە سەرۆکی قەیرانی ئێراندا خەڵک دانویست بڕوای پێ بکەن خواستێکی باشیە بوو تا ئێستا سەرۆک ئۆباما ئەو پەیوەندیە بەهێزانەی نییە ئەمە شتێکە پێم وایە دەبێت چارەسەر بکرێ لەم چەند مانگە سەرەتایی گەڕی دووەمدا. Fundamentally has to address in these initial months of a second term. Evcaniha nû helbijartiyê gera duê serok Obama xwîngerm e û agehdarî şaşiyên serokên berî xwe ye. Bîneran şoreş û serheldanên buhara Ereban hîvî dane pitir ji 30 milyon Kurdan ji bo bidezveînana xewna dirêjdema sirxwebûnê. Lê ew xewn û hîvî têkelî rastiyên alozên jeopolîtîkên Kurdistanê dibin. کاتی نانی نیوەڕۆیە و کەبابیش لەسەر مەقەڵی چێشخانەیەکی نوێی کوردیە لە ناوچەی واشنگتنی پایتەخت بەڕێز حکمت بامڕنی لە هەفتاکاندا لە باکووری عێراقەوە ڕووی لە ئەمریکا کردهبوو. وەکو کوردێک بەێ مەژی خەونێک هەیە وەکو هەر ملەتێکێ تورک عەرەب فارس مە سەربەخۆی دەوێت. بەڵام کوردەکانی عێراق و جێگەکانی دیکە دووچاری سەرکوردکردنی سەخت بوونەتەوە دەرەنجامی هەوڵەکانی هێنانەدی ئەو خەونە. وەکو گەورەترین کەمینەی نەژادی لە هەرێمی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە بەبێ وڵاتن کوردەکان پێشووتر بەنایان بۆ چەک بردەبوو بۆ گوشاری خستنە ڕووی دۆزەکەیان. داگیرکردنی عێراق لەلایەن ئەمریکا و ڕاپەڕینەکانی بەهاری عەرەبی و ڕووداوەکانی ئەم دوایە ڕۆژهەڵاتی ناوین خواست و ئاواتی سیاسی کوردەکانی پتەوتر کرد. بێگومان ئەمە ساتەوەختێکی وەچرخێنەرە بۆ کوردەکان چونکە پێدەچێت ئەو بربەستانەی دانرابوون لە ڕووی دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی ڕوو لە نەمان بکەن. لەوە دەچێت لە سووریادا ئەمە ڕوویدابێت کە تیایدا کوردەکان کۆنتترۆلی بەشی باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە دەکەن لە میانی ڕاپەڕینی جەماوەری دەست بە حکوومەتیە وڵاتەدا. لەلایەکی دیکەش لە تورکیا کورد ئازادی بێپێشینی هەنووکەی بەکاردەهێنن لە پاش چەندان ساڵ لە جوداکاری لە ناوبردن. لە ئێران گوشارەکانی ڕۆژاوا لەسەر تاران لەبەر بەرنامەناوچەکەیان ئومێدی گۆڕانکاری بەخشی بە کوردانی ئێران. هاوکات لە عێراق و لە بەشی سەروی وڵاتدا لە وتەی ڕۆخاندنی ڕژێمی سەدام حوسێنەوە کوردەکان کاروباریان بەڕێوە دەبن. بەڵام هەروکو ناتالی دەڵێت ئەم ئۆتۆنۆمیە وای لە ڕابەرانی کوردی عێراق کردووە دووچاری واقعی جوگرافیای سیاسی ببنەوە. کوردستانی عێراق هەرێمێکی داخراوە دەواازەیەکی دەریایی نییە مانەوەشی لەو هەرێمەدا وابەستە بە سنووری کراوە و پەیوەندیە باشەکان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێیان. کاربەدەستێکی پێشووی وەزارەتی بەرگری کە ئێستا لە ئەنستیتیوتی ئەنتەرپرایزی ئەمریکایی کار دەکات مایکل ڕۆبن دەڵێت ڕابەرانی کورد لە پاڵدا هانی خواست و ئاوەتە نەتەوەیەکان دەدەن بەڵام خۆیان ئاشنایی ڕاستیەکانن. Ez nuş Kurdistanê vegeram di nav xwendkar û mamostay û ronakbîra da tirseka mezin heye wetbêjin vê carê jî serbexwî di nav destê me daye. Lê welatên hevsînor û siyasetvanên me rê lê digirin çunku ewrek nakevin. بەڕێز ڕۆبن دەڵێت نەوەگەنجەکانی کورد کە بەهۆی بەهاری عەرەبیەوە هاندران هەتا دێت و سەبریان بەرامبەر بە ڕابەرانیان نامێنێت لە دەمێکدا تەماشای دەستکەوتەکانی بەهاری عەرەبی دەکەن. ولێ دوازدەی ئێلۆنێ سەدان زیندانیین کورد زیندانên Tirkiyada dest bi greveka birçîbûnê kir û sê daxwaz ji hikûmeta Tirkiyê kirin. Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê berevanîkirinê bi zimanê Kurdî di dadgehan da û dawî înana vederkirina rêberê PKK Abdullah Öcalan
di zindana İmralı da. Bi sedan zîndanî û bi hezaran çalakvan yên derveyê zîndana jî ji bo piştevanîkirinê li wana cih di grevê de girt. Lê piştî pitir ji dû mehên grevê bi daxwazeka Ocalan grev bi dawî hat. Erê hikûmetê qed guhda daxwazên wan eger na çima wan grev dest pê kir û çima bi dawî îna me ev pisyar dana pêş nûnerê Partiya Aştî û Demokrasiyetê BDP lêre li Washington. Parastina xwe bi zimanê xwe li dadgehên Tirka bi cê hat. Ema kêmasî tê de hene gerek wek qanûn were guhartin biçek. Ji bo ku tu bikare xwe bi Kurdî biparêze, eger tu piçek Tirkî dizaniye gerek tu pera bide û tercümenkî ve gerekî bigirê. Aliyê dîn de li ser zimanê Kurdî gelek münaqeşe bûn ema digotin hukûqa esasî gerek were guhartin ji bo wê jî demek digirê. Ew münaqeşeyekî demdirêje hinek gavê werin avêtin. Aliye Öcalan da jî gavî nevêtin ema dibêjin em ê bavêjin werxuya dike. Em ê binêrin. İzolasyona ser Serok Öcalan xilas dibe, xilas nabe. Aynı demê da mesela di çapemeniya Tirka da jî gelek xurt hat ser ziman ku Öcalan muxatabê herê serekiyê ji bo çareserê pirsgirêka Kurd û guhartin ji di rewşa wî de gerek were avakirin. Rewşa zîndanê de. Rewşa zîndanê de guhartin were avakirin û hevdîtin dest pê bikin. Ew destketiyekê mezin e ji bo Gekî me Tirkiya gelek lanên dî jî dibêje BDP baskî siyasiyê PKK ye yanî rexê siyasiyê PKK ye. Helbet BDP ez zanim vêna dibêje nexêr em partiyek serbixwe ne. Lê pisyar ew çima greva birçîbûnê BDP dest pê kiriye û siyasetvanên BDP di zîndana da dest pê kir lê bi biryarek û bi daxwazeka Ocalanî bi dawî hat. Na berê her tiştê grev birçîbûnê bi daxwaza girtîgeha xwe hat. Yani ne ku BDP got win greva birçîbûnê kevin û tiştekî wa bikin. Rewş herek diçû tujtir dibû li Bakurê Kurdistanê û dûr bi çareseriyê diket. Ji bo wê jî girtîgeha zindekaniyê Kurd ê siyasî biryar dan ku bi xwe greva birçîbûnê kevin. Divê aliyê de jî ji bo ku hem hikûmetê bîlin ser rêyek û çareseriyekê aştane. Bo wê jî hinek gav ji avêtin gotin yani em bimirin jî em dixwazin rêyekê vekin ji bo ku pirsgirêk bi aşîtî çareser bibe. Başa ekekî Mehmed BDP partiyek siyasî ye di Tirkiyada çima çareseriyî û danûstandin wê birêka Ocalan bin çima ne birêka wa bin çima Ocalan ram çûka Ocalan has rêberî rêxistiyekê ye PKK jî li Tirkiya û li Ewropa û li gelek cîhan jî wek rêxistiyek terorîstî tê naskirin. Çareserî tenê bi hêzekê tenê ra nabe. Ev yek. Du jî wekî Kurd gerek merivê jî bibîne wekî Kurd yê yek cîhanê de jî Tirkiye sê sala bi xwe PKK ra rûniştî danûstandîn da. Aliyê dîn da jî pirsgirêka Kurd tenê bi hizbekê tenê ra çareser nabe. Hewceyê ku hemû hizbên Kurdî jî tev li pirsgirêka çareserî bibin. Hizbê mezin jî ê biçûk jî. Yani ne tenê mesela PKK û BDP û êdîne. Wekî dîn şexsên Kurd jî gerek civaka Kurd hemî tev li çareseriyê bibe. Lê belê mixabin ne AKP, ne CHP, ne MHP naxwazin tu gava bavêjin ji bo ku Kurd heqê xwe esasî bigirên. Heya çendî AKP partiya ya Serokvezîr Erdogan ciddiye ji bo danûstandinê. Ez dizanim BDP gelek carî gotiye AKP bername ji kêşa Kurdan re tune. Yani berê her tiştê eger tu dixwazî riya siyasî veke gerek mirî û şer xilas bibe. Ama çi dem ku Kurd dibêjin temam hûn rawestînin em jî şer rawestînin ewa narawestînin. Kurd rawestînin ew berdewam dikin. Her gavek davêjin nijadperestî tê de û fikra ku asîmîlasyona Kurdî berdewam hîn berdewam ede mêjûyê Erdogan da nehatiye guhartin. Ev berdewam bike asîmîlasyon jî berdewam dike. Em çi çareserî dikarin bikin? Çend berdewam jî be kêşa Kurdî biçûk dibe? Eger ew hesabekê Tirka heye eger her 20 salê da ku wiha biçe sedî hevdeyê Kurd asîmîle dibin. Yani zimanê xwe wenda dikin. Wiha berdewam ke gelek Kurd jî asîmîle dibin û siyaseta Tirk jî pêş bi ser dikeve. û bi sedan hezar zarokên penaberên Sûrî ji şeran reviyana welatên dor û ber
ڕوبڕووی سڕ و سەرمایە زەڤستانی دەبن و ئاژانسێن ئالیکاریا دەبێژن نەخۆشی وێوان زارۆکا بگرن. ئەو دەترسن سەدان زارۆک دێ کەمپێن دەمیدا لەسەر سنوورێن عێراق و لوبنانê ji nexweşiyên sermaye zivistanê bimirin. Di xîveteka plastîkê tenekda li kempa penaberan li Dûmîs newar û malbata xwe ya 10 kesî dijîn. Çîroka wê ya pitir ji 20,000 xelkê Sûriyaye reviyane Iraqê. الشام شامي يجيما حرب ودبابير خانيمة ده حمود هربان تشتكي منها ما بازنا. Ev çend mehin ev xelke di vê kempê de lê zivistan rewşa wan şepirze dike. Ew derdê xwe ji hevdora dibêjin. Çûçika û êmen pêj nefsir. Tu xortê benî bavê wa miriye. Ême mizlam tirne ye. Yani guh nadin me derkêre. Yani ême kem bêzlam fekî birlîngat çin Qur'an. Bi texmîn 20 milyon û nîv kes li Sûriye ji ber şeran ji malên xwe revîne nizîkî 400,000 ji wan xwe wekû penaber li Iraqê û Tirkiye û Urdunê û Libnanê navnivîs kirîne. Lê ew kesên li dervê kempa rewşa wan xirabtir e. Li Libnanê di vê xwendingehê de li devera kaçiyayiya sinûrî zarok xwe agirê kûçika germ dikin. Bi dehan hewangehên demî hene li ser sinûrê Sûriye. Jiyana 200,000 zarokên penaber li mehên bên di xeteriyê de ye. لە زۆربەی ناوچەکان بەفر دەبارێت. خانوەکانیان بێدەرگا و پەنجەرەن، سوتەمەنیان نییە. لە لوبنان سوتەمەنی زۆر گرانە، بە تایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کە لە سووریاوە دێن. زۆربەی ئەو منداڵانە لە کاتی هاویندا گەشتونەتە ئێرە، جلوبەرگی هاوینەیان لەبەردا بوو. Ajansên penabera daxwaza alîkariya zêdetir dikin û dibêjin alîkariya gelek pêdiviye. ڕێکخراوی منداڵپارێز داوا لە هەموو کەسێک دەکات کۆمەڵگاکانی خۆجێیی و نێونەتەوەیش کۆمەکی ئەم ئاوارانە بکەن بۆ ئەوەی بتوانن پێداویستی ئەم منداڵانە دابین بکەن چونکە ئەگەر ئێستا کارێک نەکەین ئەو هەلەمان لە دەست دەچێت و زستان دەست پێ دەکات و شەوی دوور و درێژی ساردی زستانیش دەست پێ دەکەن. Ji zivistana par were pitir penaber ji Sûriya reviyane û paşa roja wan nediyar e. Lê mehên zivistanê dê ji wan re taqîkirina rizgarkirinê be. Bînerin hêja bi rastî mehenekê les li vê bernamê kir heta em bê şîva cejna spasguzariyan Thanksgiving ra bikevîn. Herçend de gelek dîroknas bawer dikin ev torûtibe eberî hatina penaberên Brîtanya bû ji bo Amerîka lê bi fermî dîroka vê cejnê vedgerte 100 saliya hevdê. û hate kirin bi pişikdariya Emerîkiyên resen û yên nû gihayên ji bo spasiyan ji ber rizgarbûna wan e. Lê li sala 1941 Serok Roosevelt ev kira rojeka federalî û li çarem pênşembiya çiriya paşîn. Ji bo şîva vê cejnê serê bi dehan milyon alokan têbirîn lê dû ji wan şansê jiyaneka dî heye û serokê Emerîkî bixwe li wan xweş dibe. Bîneran ez dixwazim û agahdar bikim ku heftiya bêt hûnê hinek guhertinan yan guherînan di bername li hevgihandina Kurdan de bibînin. Ev bername tê weşandin li ser malperê dengê Amerîka www.dengîamerîka.com yan dengîamerîka.com. Hûn dikarin bibin hevalên me yên Facebookê Kurd Connection, e-maila me kurdconnection@voanews.com. Heta li hevgihandineka dî her şad û bextewer bin.